o ile tino mo ta po inga le nei tula ole uri fa fonga mai tala mo lauto fa fonga mai tala tomo te wa fia le pati le lei po le lato fa fritui fa sam no fa to sanga ta pa president Donald Trump e fa to senga mo sta ma tai fa au e piko po ta longa ta tele mo le black a fa pa unga richimaonga e no foi pe ya pan il fa la tele no ne tala o le tai ona isa to wa fia ai fa pulu le pati le lei po le lato fa tinga fa sam no fa to sanga e tua mai leo sei unga le leo wharinga o ngona ua mawhuli ai le lango lango ino i la tau. O le tausanga whaapurukiki wa amateina le vāsio ne ei pātia le National Malileipa. Wa whaiani ala tua whaatinga whaapalituia au sauni atu. Mo le whaamana tunga o le aso whaamanatu o le ka le Sierra Tana i le aso atai au. O le tausanga whau, wa mai alawa na umaia sei unga wharinga o le ngona le maruia mo le National. Le ua vai ele tolo pui la loane ma le 12% o le langolangoino i la tau i se whaaringa lau te leo langona. E le whaaringa muni o langona muni nei, a le union tangata tongi na fonga, a le Taxpayers Union in Korea Pole, ua whaino ai e siniatu o le langolangoino le leipa nei lo le National. Mo se tei mua tilo mai a perilo le ruafe marero. Tolu. O le pare mia questa whalaksan, ua whaia nei, se pesuia inga ilana kapeneta. I le sifi atu leo le matanga ruenga o soi fuamalo loina o lo ia inei se tūlanga whainga tā tele i se means tā phone. I se tau mwhainga tu e tau whaatūlanga ila na vaenga mori tau tanga tau. Tā whaelo e laksan i a le ola o le tamao aingam ma ki au tū o le tau la inga mo le lua awhema le rufu lima o ia ere wha moe wha manino ala na tau talanga mo le tunu i le aso. E mo whaia leo na sueina i ato ma sini po e atas tā po e nai le ato ringa oingo whaloloa. Sa afia le tamata fai pule mo le Greens, Coloris, Caramaran. E tu sa lava pele ai se fai tonga e fato aia. Caramaran, ta afia ma fsiringia, e le sekula ti o supermarket al Pack and Save, Royal Oak e Kilan. I le vai aso. Alu manai lo na whamastonga maulunga e amatanga o ke topo le lua whamare fufa. Inisio mo lianga ringoi i o loa whalo loa. Ta ripo tia le vasta luai se isi ngā oinga sa tu e whaiai. Le tamata fai pule mo ai wa whaaria le pule ngā le food stuff, e o naina supermarketi, e le whātou aia se lātou whai kionga. Ai o le vaenga o whaamatalanga mo sori tula whono i whaloloa, ma le upenga o whaamatalanga mo le vau i o tupelusi po le Aurora, e whaongai ne whaloloa. E au fiai ma le food stuff, o whaamaoni ai le sao fi o leo i whaamatalanga e po eino tangata. A whaari ai le o Seiuli Bill Thompson i le tō le New Stoke CP, o le whaatinonga i ngā ruru whaatasi umai ia vaenga is ese. O whare o loa e pueina whaamatalanga i sori ngā tūla whono, ma sori tūla whono i tam whaia whaia i te lātou whano loa. O whaai loa tuai o lātou ofisau tū, o apea maleo leo, e peona i whaari ai. O sa tenia te tia o ngai whaitau selau taimi sa wai nā e lona te mā whai i tiri mariwa tū sanga, e o maira muta anga reo langa o maua lava i le mautonu, ma le fefe. Mai o mai lava le teimine o lo whaona staffa i ngā oinga, alona te mawhai. I le whaamatalanga le teine sa fia sa whaitawina, le whaamastonga sa ia taua i le te loa i alona whaonga ino lona lai tik. E na te ave e seilo na tūlanga o se teine muli. Ma muli ta iai o ia mai lava i lona lai tik. Ma o ai se tūlanga sa le mautonu ai, i le mea sa tupu ia te ia. O le te mawhai e tosfri i tau sanga sa whaatalina pa pui. Mo le whātau sanga marirua masina le whaamastong whae tūmalo i tauranga i le astona nafi. O le whaamatalanga le tamaitai mawhatia sa whaitawina. Te li tamaitai lo ia leo Hannah State. E peona sa talano ina ia fianga o le mawhawhau i le mai ai o le stoltula tono. Mo le whaawawalu i tau o leo le malolo ina o le mawhawhau i le mawhine. Ua avea nei matanga te matua. I whaamaumaunga le whaamastonga o le sa wanga i a mionga whaurunga li. Sa amtamai, ai pato ahono tau sanga o le teini teki. Ma whaata tele ina i le whaio nisio ngā inga mātanga. E au whiai le whaonga ino mea ta alo e whaonga i whiuso inga whaonga ni po 6 point. Ma o toa i le aia ina ia mionga whaonga ni. Ai whaata ase fulu tasi on tau sanga. Tia wai o nisio teime whaiai e lea ta maa whaini ia mionga mātanga. A mo moe whaatasi mari tua ngani lai titil teine titi le po te tasi. Ta whailo ai fo ia o lai titil teine titi. Ta whaalata i le ave ia i o lole miti ma whai ai e aori ta ua i se isti le meo tuku mai. Ai ne o whaasolo solo matua sa ai o fo iai e tupe mani tupe isi e tunu e te alo ai talong whai tupe lungo o wala o sota inga lau tele. Pato a tau fia ni sa wanga ina walu teine tiki manofo ilon ta maa moni.
Ua mawhawhau e pule ngā maunga iau kira ne te punia, ia maunga mai tangata lau tere ia sumalolo, te lua ni afi whastori tula whono, e whai ai. O le fuafuanga, i le mai ai o ni afi te lua sa mua i le maunga mange le bridge, i le whai ngole vaso. I le isi o afi sa mua i le tu sa male tolu hectares, i e pore fitu te sa male wha eka. O lo whai e isu e su e ngā le vai ngore fui mumo leo leo, ai o teli tonu le tama, le tei whono le pule ngā le tupuna, maunga authority, Paul Majure, o i afi sa sunuina mali loa. Tele no ai le por kalama le morning report ta whaari ai Majure, o lo i ai ni tangata i eni a mio wha auso ino, e a sia, o whaia nei winga i maunga o Aukirani. Mai whainga ta telo na malama mai pe e sa e whai ai. Mai e ta wai o mua i maunga, o wha atu tele ai ia iwi, alo te whale. Mai Amerika, o ta paine President Donald Trump, i se whato e senga mari tamata i epiko pole kalesia, Protestant, o Washington, i le mai ai o sana apili tu sa o ia te i le taimero sauninga talo, e wha manatu alo na whaunga. Ina ia ieiso nalo fa muti vale i tu ai ngō tenga te kei, LGBTQ. Ma te ngata whai ngā luenga mea tunu whafolo no nofo whasol tu la whono i Amerika. O Trump sa tau fa whai whaatasi malo na tō lua mai sil suera malo, i le pito i lumor whalesa i le ato tauninga talo. E rusa ai mas tonu Trump, e whapea, sa whasau ina mai oia le atua mai stam whainga sa tam whai tangata wale nai oia. Ina ua misir pur whana ilo na ulu a se mua ai na olo na lau talinga. A o whaina la unga Right Reverend Mariana Buttle, sa ia tiro sa oia Trump whai ai, sa e whalongo ina le tau singa o aole tua lofa. O le melea, ina swafa o le tua, o le tapai oe ia yeito ua lofa muti vale tangata le tunu, ila tau o whewhenei. Ai no toi te riu le moto pai sa whaali ai Trump, o lona manatu o leo se sauninga le lei. Mai mawhai ono le lei atu sauninga ai ona whaia. Muli ane tūsi ai sa na whaamtalanga i lunga o penga so tainga lau tele. Le sa ia maati anu whai te ino le tamatai teau, o whai ngoino le epiko pō, o se tangata ai lango maa losi le i tuanga vale o whai whaapurikiki, e te ita ia te ia. Mai e tūsi ai, ta tuina le epiko pō ia le kālesia ina no langi o whai whaapurikiki. I se awala e matua i le. Mai e tā uai, o se whaaleonga i leanga. Ta longa o Richi Maonga o la whawona ta aloi pea i le kalapo le tō shipa i apani mo tō sanga tō lana kone kalate o lono winga. O sona tō e te liu vave mai i le All Blacks o la whaatali se i o e o ngā tono le tō sanga pōs te vave i ai. Ta whaari ai le televisia New Zealand o tale noa ngai le wao Maonga, ma le laka pia New Zealand winga, I se ava noe tue vave te liu mai e New Zealand o sauni atu mō ta alonga whaavao malo whaoro tue whare mawharani i ai ulai. Ta wha mō te sia ri tū lata ri wha iunga le tō sanga tō wai. E ele maanga sa whelo ai le ofisa stino le laka pia New Zealand Mark Robinson, le whai a onga whaurulu le All Black Scott Robinson, masui o maonga mai le kalapo le tō shipa. Sa i ele wha mōnga I tū umai se ava noe mwhai na maua, ina I tue te liu mai e le tau le e tōsu tau sanga e tue tau sanga o le toi o le mwhenga inga e peitai. Sa le eisa maalianga sa au sia. O le pōlea maonga I a Cam McIntyre, o le ofisa o le Little Giants Sport, sa whatau te o nāu I le rina whaamtalanga o le tala roanga. A peitai sa I alongo le vanga tala le TV tasi, sa tau fiata le nonga le whaunga le tōsanga mo vai. Ma le teminei, e le aisi tuinga o whaia le tūlanga o iere whengai ngā maonga, ma le tōshipa. Sa longo ai e se mōni mao, o maonga sa matua I turi a Robertson, e peona sa manu māloa I Champine fitu le Crusaders, sa le fia le tūlanga o iei nei, ma se tūlanga I tau awe o ia teia, ai olo o iei pelo na fianga I Tokyo. Ai e iere mamahore le tō Samoa, e tu saimani tala sa ngia, e 2 miliona tala I tō sanga te whengai ngai ao no poina mō maonga, e tu e te liu mai ai New Zealand. O le tamata mo e marafongi tiwi Stefan Ozic, o ia ausia nei se la sanga mawai, I le whaalua leo na te mo I le umio New Zealand, o no se mafuanga whaata mari. Ta whaata o toina Ozic, I se tau mo whainga mawai, mo le fia sa ilia lea, o le miliona tala mo le poloketi ale the Last Chance Project, te whaalabru tonga mo susoni, mo le whaalele ia tilo le ola maroloina, mo le ola manuia o le itu paori. Ta whaiara na whaiunga po e vaina se taula inga whewheu o le whaalua na te mo I le umio New Zealand, o no lona lava usto, sa pule lunola, e sa ia whaali ai o se whaamaras au tele e ia teia. Se lau se puru whaaka muriane, talu mai ona amataina le lui tau, sa wha mai ai Ozic, ia le ono afte kilometro, mamaolan te moenga, e Cape Rehanga, I le Sonanafi,
O lea ta mai lus pui tau sanga e toi I tiki lava o asta tasi uma sa ta mo ai te lu mai le aso mo ke topa o le tau sang tolu ai te I vanga na aina I aso sa marolo ai ono tūlanga lulu wa le tau ele mwhaura ta mo o lana aulongalango sa muni muli ia te ia ta mo ngā toa e ve so ne ni so vaenga I fia mo mi aina ai tu se ai lunga o wala so te inga lau tele e ulava I le ngau na lufi pae ma nga pelo le tino ai ulona nganga mo lona mafofau ta tu maulava le malosi o le fetubu pulo le kalapuli ke St. George Illawarra Dragon Francis Molo o le ipotia le muso e awa jolini ngar kalapu au sa ni atu mo le fonu tanga taua ma le pule ngai lo ailo na lumnai I le kalapu au le temene o le ipotia le lominga la Sydney Morning Herald o Molo I whaaluna te aloai mo le awa Queenslandi wa ave yele fatananga ave ona su malolo no a fianga le ola malolo ino le mafopau o mafo e misia ma I tiuti le kalapu o Molo sa te alu mo le tosa mo ma le awa le kuki o fata oto e sa fai lalo ma pule ngai fai feuta na ingar kalapu I le vaso forward tele noi na lona lumanai te alo I lalo fai o nga le kalapu Shane Flanagan o le pule nga Molo uri putele tapa ina leo le vave fasta alo toia ai le pule ngar kalapu e furinga mai ele I ina ali puti ai fo ia le mafo forward pule nga le Dragons e tu stia se tu stila patai I le solia leo a inga I lona le a white tolini nga le au o le uso Molo ia Michael o tu maulava na fa kon kalati le kalapu ma le whenga inga Foa Francis mo le whao pōponga le roto sanga sa taingia le tautanga o vai. O tamata alo ia Zach Lomax, Ben Hunt, ma Chad Bird, o tau whai ave ia le whatananga e whaasa o roto mai ia lato whenga inga le roa whemara whawha, ai wali patia le mana na o le kalapu ia Molo e nofo I pēr kalapu. E ma le taimene o Jerome Luai o le a sipi sa o lava le mata whai oi o le teite ingola ni kalapu Foa le West Tigers, na ua mai ona fourth lane o ia le isis toa ka teni mo le tau sanga le roa whemara le rufuru lima. O le sui o le tō Samoa e whaapao na manamaro le champigny o le NRL le kalapo le Penrith Panthers. Tā sai Nielsen na whenga inga mo se vai te umi o le Tigers. O le a langolango ia api koroi tau I le kapteni no le au. E se whaamitalanga te susia tā whaamatuina le Aston Rafi. Tā whaeloa e luailo na fia na tofing fōu o tuina atu o le kalapu. O I lava I le amatanga o la na whenga inga. O luai sa fia tere o tau sanga pira silio na le le kalapo le Penrith. Le tau sanga luai. Le was tepu ilunga le tulanga o le tamata alo mataina. A pesa sui tulanga le tamata alo mataina Nathan Cleary ina umanua. Ma ia taita ia ai ma whaaton tonu le ta alo le au. Ai o le tau le lusu tau sanga o le ave nei matama au tu le Tigers I le tofinga o le soa kapteni. Le tofinga e pena manatu e le whaia o nga Benji Marshall o New Zealand e ma whaira I te wapea mo se vai te umi. Tala nao me yaso, tau tua nane na i tatu whanau la iti, soi huia.